Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vwa wanadamu mesosikia kiama zinjema zao zitoka nyengi ode wantu watonra harmwa ipevo. Allah rambia fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radhiya. Uo njema zahe soko nziro, yani soko nyengi harmwa balansi atoka harmwa maisha mema, yani maisha ya radi, yani harmwa ipevo. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Uo madambi yahe yatoko madziro, yani yatoko mengi harmwa balansi le resto vimwao, basi makazi yahe de harmwa umuru wa hawiya. Yani vwa wanadamu njema zao de soko nyengi wasendra pevoni, vwa wanadamu ya madambi de yatoko mengi wasendra moroni. Vwa wanadamu ambazi njema zao na ya madambi za sawa sawa, yani za egali. Ode wanturujo waonao mesosikia kiyama. Wanadamu ambazi njema na ya madambi ya sawa sawa, yani ya egali. Mfano ni kazi thawabu za 1 million ya madambi ya 1 million, au zinjema za 40 million ya madambi ya 40 million, yani zinjema na ya madambi ya sawa sawa. Basi wantu wao Mwenyezi Mungu wavungua harmwe Qur'ani, harmwa suratu al-Araf. Mwenyezi Mungu arungoa wanada ashabul jannati ashaban nar. Wantu wa pevoni watohira wantu wa moroni, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Ripara kweli promesi Mwenyezi Mungu akarambia yo, yani ripara kweli, yani waadi harmwe Qur'ani. Mwenyezi Mungu akarungwa mbartopara mahurun ain, ritopara nguza harir, ritopara nguza sundusi, ritopara free, ritopara miro ya ushi, ritopara miro ya maji ya dzia. Ripara kweli waadi, yani promesi Mwenyezi Mungu akarambia yo. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Basi wanyu mupara kweli ipromesi, yani waadi Mwenyezi Mungu akamwambiani. Qalu na'am, watorongwa yani ripara kweli ipromesi Mwenyezi Mungu akarambia yo, yani harmwe Qur'ani ambavyo shaula zorongola zaqum, vwa shaula miba yorongola dware, vwa shaula masia yani khislini, yani vwa majiamuru hamima wa khasaqa, yani ripara kweli, yani zo Mwenyezi Mungu akarongwa harmwe Qur'ani. Liraili Mwenyezi Mungu arungua fa'adhana muadhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Vwa mtu atushemeliza harmwa wao, yani wantu wa muroni wale amba laana ya Mwenyezi Mungu hanyuju imwendeleyeni wanyu wantu madhalimu, yani wantu wa muroni, yani watu hambilwa. Liraili Mwenyezi Mungu arungua wa bainahuma hijab, harmwa wao vwaura wa bainahuma hijabu, yani harmwa wao vwaura, yani wantu wa muruni na wantu wa pevoni, yani harmwa wao vwaura, yani vwaura ambao sisepare wantu wa pevoni na wantu wa muruni. Basi Mwenyezi Mungu arungoa wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Harmwa al-arafu, yani vutoka wantu watojua wanadamu, yani zitre zao, yani zisura zao, yani watoona wantu wa muruni, watoona na wantu wa pevoni, yani neka mwana nyahe, nekade mayahe, nekade mshewahe, nekade mwanzanwahe amba apevoni au amuruni, yani watu waona. Mwenyezi Mungu arungomba watu wajua wa alal a'rafi, yani harma al-a'rafi, yani urawo watampua, yani uri mlima waheya, yani wanadamu wasizia wavu ode wanadamu mbazinjema na ya madambi za sawa sawa, yani za egali wasizia wavu. Mtume sallallahu alaihi wasallam arungwa odo wa mwiso watu hukumulwao woka wasijua nika wasendra muroni au wasendra pevoni, mana njema zao za sawa sawa za egali watu baki wavu.
wasilindra Mwenyezi Mungu ajowa hukumu basodu wa mwiso watu hukumulwa lera wanadamu wa hukumulwa pia wajo hukumulwa nika wanri muroni au wanri pevoni basi Mwenyezi Mungu arongoa wabainahuma hijab harumwa wao vaura yani watu wa muroni na watu wa pevoni Mwenyezi Mungu arongoa wanadau ashabal jannati an salamun alaykum watohira wantu wa pevoni watowarema salamu yani watohira wantu wa pevoni yani wantu wa wajuwao yani watowahira salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un Mwenyezi Mungu arongwa watovenza wangie beka wangia yani ka watojwa wangia pevoni Mwenyezi Mungu arongwa watohira wantu wa pevoni salamun alaykum yani waswao na harma neema yani waswao na harma raha basi yani watowarema salamun alaykum lam yadkhuluha watovenza wangie wa hum yatma'un beka wangia urasaka watojwa wangia mwepevo maana rasaka wa hukumulwa ilazimani walindre wajo hukumulwe basi vale wahima vale harma al-arafu yani harma mlima ule yani wasuna wantu wa pevoni watowarema salamu leraile wantu wale walio vale harma al-arafu Mwenyezi Mungu ajarongoa wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar lera watungalia wantu wa muroni yani vale wahima vale voangalia wantu wa pevoni yani wantu wa wajua unekade wanzani nekade mshewahe yani watu warema salamun alaykum yani watu venza wangibeka wasingia Mwenyezi Mungu arongwa lera watungalia wantu wa muroni qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi adh-dhalimin waturungwa mwalatu usirikie na mengoni na ya madhalimu manakini mana waswao na harumuru yani kalte wavuao yani waswao na umuru kalte uvutsa ukura yani umoro yani uvutsa kura yani narangalimba nekamba uri moro wankuni au sharbo wa mupepea vola wa wana masitsa wale basi Mwenyezi Mungu arambia mu Qur'ani yani mba moro vutsa masi basi wasona kalte wari mwao yani wasona zinyoha wasiona shaula za peu basi watomwambia Mwenyezi Mungu usirikie mengoni na ya madhalimu wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nari Mwenyezi Mungu arungwa lera watunao yani lera watubuzao watunao watu wa moroni watomia Mwenyezi Mungu basirikie mengoni na ya madhalimu yani ka watovenza wangia moroni yani watovenza wangide harma ipivu yani wasona wanzanwa wajima zao yani kalte wastereiwo waibu zao hunu wasona watu wa moroni yani wasijijima yani wasiria basi ka watovenza wangia harma umoru basi al-arafu wode wanadamu ambao wasilindra rabu zivavu Mwenyezi Mungu ajohukumu neka wasendra moroni au pevoni maana njema zao za egali yani za sawa sawa lerayo wanadamu wale wahima vale al-arafu yani harmwa ura ule yani watangie pevoni beka wasijua kawasa wangia moroni lera ile Mwenyezi Mungu ajoregle kayawo yani Mwenyezi Mungu madzaregle pia wanadamu harmeshanza ya kiyama wanu walio harma al-arafu yani Mwenyezi Mungu ajodeside nekaswa chia harmo moro awachia harma ipevo basi Mwenyezi Mungu ajarongoa udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun na mungie harma ipevo musishange wala musirie Allah akbar Allahu akbar yana ngali Mwenyezi Mungu kaltabio Ghafurur Rahim wananyangu kila siku mnurongoa yani kavumchwa huvenza ura na Mwenyezi Mungu udkhulul jannata namgiar mwipevu yani Mwenyezi Mungu ajowa hukumu udkhulul jannata la khawfun alaykum namungiar mwipevu wala musishange wala tahzan yani musirie subhanallah yani lera Mwenyezi Mungu ajowa kia har mwipevu lira watu jiviwa swafi yani watu jiviwa maana waingalia wajema zao wananyao mshewahe mmewahe aharmo umuru yani mba wasona maondo yali kawasendra bewa sendade harimo ipevu wasona wajema zao wanzanwa harimo ipevu kate wastereiwo yani ba watovenza wangie deka wangia basi lera Mwenyezi Mungu atosho waambiao udkhulul jannata namgia harimo ipevu yani watu jivi waswafi subhanallah basi wananyangu nafahamu yani narjue kalterfanya uzinjema narendre mswamaha nyingi wananyangu basi narfanya njema nyingi narilishe ya maasi yani sukuyo lera utoka harma al-arafu yani vuhanu vavu utona hana bizu ile mshewa hakutahu veyo
uharaya mbari usimteza shairi mbara enda swaki enda nuke hanyu yani utsona hana mwana bizule amba jeli uko mrenge yani watsopara thawabu yani utsona hana mtule akaambia mbo msaidie yani kwamba idisantimu neko unayo yani utsona hana utsojuta mba maskini jeli katimba basi njema zatoka nyingi rana ya madambi jeli takamlihidza fulani basi njema zatoka nyingi rana ya madambi basi wananyangu yani sukuyu yani wanadamu watsoria wanadamu watsoka harma al-arafu manaka wasijua ikayawu woka wasijua mbanika wasenda muroni au wasenda pevoni basi wananyangu narfanyi thawabu nyingi na rende istighfar nyingi kumsarike mingoni na wantu wangio pevoni directi yani mba wala kawaskane hamu kawaskane susi wasijijima kawasijua vanu watsondrao basi wananyangu al-arafu yovwa hano amba wanadamu njema zao na madambi zao sawa sawa wajoziarabu zivavo yani wajohukumulwe basi wananyangu narende tauba narijira proshe na Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.